U putevima zdravlja dati ćemo prijedloge i odgovoriti na prevažno pitanje kako sačuvati mentalno zdravlje u pandemiji, a sukladno jubileju od 400 emisija na pozitivan i pristupačan način pokušati naučiti kako izaći bez previše ožiljaka na psihi kada sve ovo jednom bude jučer. Podijelit ćemo i recept za ukusno ajurvedsko jelo kitri, kojim ćemo očistiti otrove iz organizma i crijeva i povesti vas na masažu đumbirom. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji, i dobrodošli u novo izdanje ispunjeno pregrštom dobrih i važnih informacija vezanih uz ljepotu i zdravlje koje ne biste trebali propustiti. Ovo je, cijenjeni gledatelji, 400. izdanje emisije Puteva zdravlja, znači svojevrsno jubilarno izdanje. U temi govorimo o utjecaju COVID-19 na mentalno zdravlje i kako ga sačuvati. Cijeli svijet je u jednoj svojevrsnoj situaciji i položaju dulje od godinu dana jer je stanje pandemije. Totalno su reducirana putovanja po drugim zemljama, ograničena u zemlji življenja, kretanja su svedena na nužno, a sve ostalo, prijateljstvo, ljubav, posao, druženja, na virtualni život. Živimo u posve novom svijetu u kojem smo se jedno jutro tako jednostavno probudili i misleći da sanjamo, čekamo da se probudimo u onom životu od prije. Je li to moguće? I kako sačuvati mentalno zdravlje? Sa što manje ožiljaka pokušat ćemo odgovoriti u ovoj današnjoj emisiji. Zapravo, učinit će to naša gošća koja se nalazi u Zagrebu, a to je magistra psihologije Marija Granić. Dobar vam dan, dobrodošli u Puteve zdravlja. Dobar dan i puno vam hvala na pozivu i veliki pozdrav svim gledateljima vaše emisije. Ja bih vas, Marija, zamolila da nam se kratko predstavite. Tko ste i što radite? Pa evo, kao što ste naveli, ja sam magistra psihologije. Radim trenutno u udruzi Pragma u Zagrebu, u savjetovalištu za mlade. Trenutno sam i u edukaciji kognitivno-behavioralne psihoterapije. Ono što mi je puno draže spomenuti u sve to je da se bavim glazbom i plesom. To je jedna moja velika ljubav i evo, imam i tu sreću da sam imala priliku završiti i formalno obrazovanje glazbeno. I ono što bi naglasila svakako što mi je drago je da pišem psihološke članke za portal Kreni zdravo gdje isto tako redovito stavljamo teme koje su aktualne. I ovo sve što ste do sad kazali, garancija je da ste i kroz pandemiju, barem do sada, sigurno puno bolje prošli nego drugi. Čim ste pomenuli glazbu i ples, sve je jasno. Evo, ajmo krenuti u ili na temu. Naučeni smo naime da možemo kontrolirati skoro sve svoje svakodnevne aktivnosti. To nam je u pandemiji uskraćeno i proizvodi izvjesnu dozu straha. Kako taj strah utječe na nas? Pa strah je jedna od primarnih emocija, jedna jako intenzivna emocija. Kad se javi strah, ljudi se na neki način moraju usmjeravati na preživljavanje. Naš mozak je organ za preživljavanje i kad se nalazimo u nekakvoj stresnoj situaciji, mi želimo iz nje zapravo pobjeći. U ovoj situaciji pandemije, kada su okolnosti postale toliko iznenadne, nekontrolirane, kada je teško bilo što planirati, ljudi su imali priliku ili se suočavati s ovom situacijom ili je na neki način izbjegavati. Svi smo prvo mislili da je to samo 2 tjedna, pa 2 mjeseca, pa evo ispalo da je godinu dana. Rekla bih da smo se u bilo kojem trenutku mogli okrenuti na neku drugu stranu. Jedan poznati doktor je rekao, osoba koja nije promijenila mišljenje o ovoj cijeloj pandemiji, barem jedno 5-6 puta do sad, nije normalna. Što bi isto tako bilo istina, jer su okolnosti oko nas toliko nekontrolirajuće da moramo na neki način pratiti što se događa i uskladiti svoje unutarnje stanje s tim, odnosno pokušati sačuvati ono pozitivno i ono dobro u nama.
Ima ona poznata bježi ili se bori, ali koliko dugo možemo čekati, neki razmišljaju pri tome i taj adrenalin i strah zapravo bujaju u nama i negdje potiru i fizičko tijelo. Tako je, da, bilo kakva reakcija na stres, evolucijski gledano je bori se ili bježi, fight or flight. I ono je što mi odaberemo ovisi o tome kako smo se mi naučili suočavati sa stresnim situacijama kroz život. Neki od nas možda imaju bolje psihološke resurse za ovakve nenadane situacije, neki možda nemaju. Kod takvih reakcija suočavanje ili izbjegavanje problema, važno je biti svjestan da emocije postoje, one se uvijek javljaju. Bilo da se vi suočavate ili da izbjegavate situaciju, emocije su tu u vama. Ono što stvara problem nakon nekog vremena, posebno kod izbjegavanja situacije, su potisnute emocije, odnosno emocije koje ostaju u nama na neki način neprobavljene, koje nisu nikad dobile priliku da izađu van. Može doći do pojave pesimizma koji je temelj za razvoj depresije, do naučene bespomoćnosti kad mi potpuno odustajemo od promjene situacije u kojoj se nalazimo. Može doći do pojave pasivne agresije, pa sad i vidimo da neki se uporno ignoriraju situaciju, neki se previše paze, previše uvode te neke mjere opreza pa su se potpuno izolirali. Ne bismo rekli da je nešto dobro, a nešto loše, nego trebamo samo razumjeti da svaki čovjek ima svoj način funkcioniranja i svoj način reagiranja. Ovdje je poanta naći ravnotežu i ako sami ne možete pronaći, potražiti onoga tko vam u tome može pomoći. Jesu li to, evo, draga Marija, obrasci ponašanja koji su zabilježeni u vrijeme ove pandemije, ovo što ste pominjali, i kakve sve obrasce ponašanja susrećete kroz praksu? Pa evo, u savjetovalištu s mladima moram priznati da jako puno mladih se javlja baš zbog te pandemije. Jedno istraživanje je pokazalo da su mladi tihe žrtve ove pandemije, oni koje najmanje smo u međuvremenu spomenuli. Socijalna izolacija djeluje zaista štetno za osobu. Vjerujte da tu po tom pitanju smo premalo se toga dotaknuli u pandemiji. Toliko smo snažno htjeli zaštititi fizičko zdravlje da se dosta vremena, dosta mjeseci zaboravljalo na mentalno zdravlje svih dobnih skupina. Recimo da smo s vremenom i mi tapkali u mraku, i stručnjaci i svi ostali, na koji način je najbolje odreagirati da pomognemo ljudima. Ti novi obrasci ponašanja, odnosno to potpuno izbjegavanje, ignoriranje situacije, pa sve do onih koji nisu nikoga htjeli vidjeti mjesecima, je isto tako ta naša reakcija na stres, ali što bih htjela svakako spomenuti ovdje je da opsežno i nerealno izbjegavanje bilo kakvog životnog rizika i bilo kakvog stresa nikako nije kompatibilno s preživljavanjem. Da biste Oprostite, evo upravo vas to hoću pitati. Evo, susrećem se s ljudima, mi radimo, takva smo firma ili kuća i primijetila sam da ima s jedne strane jako plašljivih ljudi, ali i onih koji još uvijek sve ovo ignoriraju, maltene kao da ne postoji. Što se krije zapravo iza takvog ponašanja i čemu vodi? Upravo su to oni psihološki resursi koje gradimo kroz život. Način na koji smo ih mi izgradili, odgoj, način na koji smo se mi kao djeca suočavali s pogreškama, s priznavanjem nekih pogrešaka sebi, s nesavršenostima je dovelo do toga da sad ili ignoriramo ili se pretjerano bojimo. I jedna i druga strana nisu na neki način mentalno zdrave opcije. Kažem, svakako je važno ovdje držati se mjera opreza, pratiti mjere, ali i opet na neki način odvagati gdje smo mi u svemu tome. Ako postoje jako rizične skupine koje su oko vas, na koje vi možete utjecati prenošenjem korone, ako postoje naravno i nekakve druge zdravstvene prepreke zbog kojih se morate čuvati, sve to naravno u redu, ali imati na neki način sebi svjesno to da socijalna izolacija djeluje štetno i da moramo biti svjesni da fizička udaljenost od nekoga nije isto što i usamljenost. Postoje srećom sad nove tehnologije preko kojih možemo održavati i dobivati podršku i pomoć, ali na neki način biti svjesni da se u nekom trenutku moramo suočiti s pandemijom, pronaći neki novi život u ovom novom normalnom i naravno evo nadati se da će se i ono nešto staro vratiti, da ćemo danas sutra biti na koncertima, predstavama i bez maski i vjerovati da dolazi bolje. Ali to je taj
glavni optimizam koji nam treba i kojem svi težimo, koji nas i može... I njemu ćemo se, Marija, vratiti ako ste suglasni, jer i želim da barem ova jubilarna emisija bude u tom nekom vedrom tonu, da je na taj način da slavimo život zapravo. Ali evo prije toga još jedno pitanje. Bez obzira koliko smo jaki, bojimo se ili ne bojimo se, u svakom od nas ipak se pojavljuju neke, mislim da vi to psiholozi zovete nefunkcionalne misli ili ponašanja. I kako ih okrenuti i misliti zapravo zdravo i pozitivno, jer to je jedini način, koliko sam shvatila, da sačuvamo to mentalno zdravlje. Tako je, da, evo u radu s mladima, općenito u savjetovalištu, automatske misli koje nam najčešće dolaze u određenim situacijama, a posebno u stresnim, u 80% situacija su negativne. Mi ljudi smo skloni razmišljati negativno. Zašto? Zato jer je naš mozak spreman preživjeti i on će se prije usmjeriti na ono što je nama možda prijetnja, nego na ono što je možda lijepo. Kako te misli okrenuti u dobro, tako da ih prepoznate, da na neki način ne odlazite od njih jer vaše misli su u vama i one su cijelo vrijeme tu. Tek u trenutku kad vi imenujete taj svoj izvor straha, vi možete njime kontrolirati. Odnosno kad vi sebi posvijestite koje su to automatske misli koje mene opterećuju, vi njima možete na neki način upravljati i sebe usmjeriti da ipak mislite na ono dobro. Na kraju dana, evo u savjetovalištu se pokazala jako dobra praksa, na kraju dana sebi posvijestiti koja je bila dominantna emocija meni u tom danu i većina ljudi shvati da pamti ono zadnje negativno i s time ode spavati. A zaborave sve ipak ono dobro što se je dogodilo jer su bili previše usmjereni na te negativne misli. Tako da posvijestiti sebi što nam je u glavi, ne bojati se toga, kakve god da te misli jesu, jer je to jedini način da ih dovedemo do neke promjene. Ali evo, ne znam koliko ste suglasni sa mnom, mislim da je zato ipak potreban jedan, pa rekla bih skoro cijeloživotni proces ili, nema veze kad se uključimo sa 20, 30 godina, jednostavno da vježbamo nešto poput joge, mozga, naših misli i psihe da bismo ostali zdravi, jer najlakše, neću reći da nije u redu i treba se obratiti stručnjaku, ali kad za to dođe vrijeme, o tom ćemo malo kasnije, posegnuti je najlakše za jednom pilulom koja će u jednom momentu presjeći stanje. Međutim, to nije rješenje, je li tako? Tako je, da. Moram priznati da premalo ljudi još uvijek smatra da je traženje pomoći po pitanju mentalnog zdravlja nešto sasvim normalno i ja sam sretna jer je ova pandemija ipak donijela nešto dobro. Rekla bih da barem u okolini u kojoj jesam prepoznajem da je mentalno zdravlje sve manje tabu tema, odnosno traženje pomoći. I to mi je drago jer smo evo i u mjesecu mentalnog zdravlja i naglašavamo da kad prepoznate da trebate pomoć, tražite pomoć ako ne znate sami. Iako često mi ljudi tek kad na glas kažemo nešto, shvatimo rješenje problema, ali toliko nam je teško biti sami sa sobom u jednom danu. Kažu da je 8% misli u danu usmjereno na nas. Sve je drugo nekad bitnije osim nas samih. Tako da jako smo malo sami sa sobom, pa nam onda netko drugi može pomoći da to zaista budemo, ako je potrebno. Evo kad ste već pomenuli ovu stručnu pomoć, hajmo to kazati pa ćemo se opet vratiti na one ljepše stvari, ljepše pod navodnim znacima. Kada se zapravo obratiti stručnom licu? Što je to što zvoni na alarm kada zaista znamo da nam je potrebna tuđa pomoć? Ali ne prijatelja samo, ne naše okoline, nego zaista neko ko se time bavi. Jako je važno prepoznati signale na vrijeme i to stalno naglašavamo da nemojte sebe dovesti do točke pucanja kad mislite da će se stvari posložiti idealno i da će nekad u nekom drugom periodu života biti idealnije za pomoć. Zapravo u prvom trenutku kad osjetite da okolnosti koje se događaju su preizazovne, da prelaze vaše psihičke kapacitete, u tom trenutku je već bitno odreagirati. Nije problem potražiti pomoć od prijatelja, ali ono što često ljudi znaju reći je da im je neugodno stalno dolaziti s istim problemima, istim ljudima, da traže nekog koji ih može subjektivno, objektivno sa svih strana pogledati. Kad vi dođete na psihoterapiju, na savjetovanje, vi imate sat vremena za sebe, sat vremena osobe koja vas zaista aktivno sluša i koja može sa neke stručne strane dati svoje mišljenje. I to je najveća prednost, rekla bi, da svatko od nas
ima neki prostor za rad na sebi. Samo što si u jednom trenutku života dođete do te nekakve točke gdje ste svjesni, zreli i spremni za taj rad. Jer nismo baš uvijek, bi rekla, spremni čuti što na nama nije dobro i što bi trebalo mijenjati. A zapravo bismo trebali, kao i kad nam neko primijeti da nam haljina, cipela ili nešto slično paše, manje ili više. Kako se ponašati, kako raditi na sebi i što raditi kako bismo zaštitili sebe, ali i druge oko sebe i ostali što dulje mentalno zdravi? Koji su to sitni ili veći rituali, možda dnevni, možda pomagati nekome ko je s nama u porodici, kako? A ovdje je važno obuhvatiti sve dimenzije po pitanju psihologije, od kognitivne, bihevioralne, emocionalne, sebi spoznati prvo koje emocije proživljavamo, kako se mi osjećamo, možda malo češće sebe zapitati kako smo, a da nije ono klasično samo dobro sam, jer uvijek postoji nešto što nas malo tišti, što nas malo muči. Ovdje je dobro, ono što ste spomenuli na početku, okrenuti se možda nekim aktivnostima koje se čine ovako na izgled jednostavne, a puno tog mogu dobrog donijeti. Od obične šetnje u prirodi do slušanja glazbe, evo jedan pojam i područje koje je neiscrpno, jako bitno i zdravo za našu psihu, do bavljenja aktivnostima koje volimo. I ovdje svakako imati na umu da naše zadovoljstvo najčešće proizlazi iz nekih stvari koje su na izgled sitne. I ne treba zapravo čekati kad će biti ono staro normalno, nego u svakom danu pronaći ono nešto što nas čini sretnima i održavati rutinu koliko je moguće. Mi ljudi volimo rutine i volimo na neki način da znamo kako će nam barem taj dan izgledati, ali sebi isto dozvoliti nekad i biti spontan i improvizirati kad jednostavno nijedan plan nije opalio. Možda biti malo manje strogi prema sebi. To je jedno, rekla bih, nešto novo što se pojavilo u pandemiji. Postali smo malo i samokritični, manjak samopoštovanja i sve više se bojimo za svoju egzistenciju, što je naravno jasno teško isplanirati dan do petka, kamoli do sljedećeg mjeseca. Tako da možda malo sebi sad oprostiti ako nemamo baš odgovore na sva pitanja, jer evo na svjetskoj razini se pokazalo da još puno toga ne znamo. Znači, treba biti malo sebičniji na jedan finiji i pozitivan način, malo se razmaziti, koliko sam shvatila, a mislim da to jeste formula u nekim teškim danima, kad ne možemo puno unaprijed planirati i odrediti, živi taj današnji dan kako spada, sutra možeš djelomice isplanirati, ali manja je i razlika između očekivanja i manje ćemo se razočarati ako nešto nismo uspjeli. Da, tako, evo, to je temeljna i podloga na neki način optimizma, vjerovati da će se ipak dogoditi dobre stvari, imati tu nadu u pozadini i biti zahvalan, zaista. Na onom dobrom što je u danu bilo, uvijek je lako misliti negativno i uvijek ćemo to prije pomisliti i nekako svojim mislima i svojem mozgu dati do znanja da ipak jeste svjesni svih onih dobrih stvari. I evo, svakako jedna meni jako korisna vježba na kraju dana, uzeti sebi 2-3 minute za tu, samo pomoć, sebičnost, kako bi rekli, po pitanju mentalnog zdravlja i sebe zapitati koja je bila moja današnja dominantna emocija. Samo postati malo svjesni nas u određenom trenutku i u prostoru u kojem jesmo. I možda malo se baviti disanjem dubokim, odavde iz trbuha, prošetati i kad to već spominjemo, već ste pomenuli da pandemija nije donijela samo loše stvari i činjenica je, hajmo i završiti time, je li pandemija donijela zaista samo loše stvari ili ima ipak nešto što je recept koji ćemo primijeniti i u buduće? Ja bih svakako rekla da smo mogli puno tog dobrog naučiti ako smo htjeli. Konkretno, evo, u mojem radu činjenica da sam povezana sa 300, 500, 700 roditelja, odgajatelja, učitelja koji zaista žele čuti neke nove metode za rad s djecom, za rad s mladima je nešto što do prije par mjeseci smo mogli samo sanjati, da ćemo toliko ljudi skupiti na takvim nekim skupovima. Evo jedan primjer koji je mene oduševio, svakako vratiti susrete uživo čim bude bilo to moguće, ali ipak zadržati ovo dobro. Evo, kako bismo mi danas mogli razgovarati da pandemija nije nama svima otkrila i Zoom i Skype i sve ostalo, na neki način ponovno otkrila i posvjetila da možemo dobro ono iskoristiti što smo dobili, ali opet sjetiti se da je onaj zagrljaj, dobri stari zagrljaj, ipak nešto što daje puno, puno više snage i veselja nego ovi virtualni.
Evo u nadi, draga Marija, da će se to desiti skoro, barem do kraja ove godine. Usudim se optimistično prognozirati ili da će se stanje popraviti još malo. Ja odjavljujem ovu našu današnju temu i zahvaljujem se na ovom vašem gostovanju. Hvala i vama, puno i lijep pozdrav. Hvala lijepo još jednom. Govorili smo o tome, cijenjeni gledatelji, kako u doba pandemije sačuvati mentalno zdravlje, izdići se iznad tih problema, da ne bismo stradali psihički, a znamo kad psiha strada, često strada i ovaj fizički dio, odnosno strada naše tijelo.